Winganiza wethi impela ya Trenda video phana-ke enkundleni zokuxhumana kusolwa umculi wamapiyano uKabza kanye-ke naye-ke intokazi-ke uHkengiwe wakwaKhumalo. Kodwa bafowethu impela phama sikhuluma kakhulu-ke ake siqale sinibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ngayona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uzithola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke winganiza wethi impela ya Trenda video phana-ke enkundleni zokuxhumana njengoba-ke usolwa-ke umculi wamapiyano uKabza kanye-ke nentokazi-ke sizakhele-ke igama phana-ke ekuyena-ke usamukelo Shezi abathi-ke uHkengiwe Khumalo. Bafowethu impela-ke yona-ke le video-ke kubonakala laphana-ke owesifazane njengoba-ke ebebhizi-ke e-DVD yake mandlalweni-ke nayo-ke lensizwa-ke efaniswa-ke naye-ke uKabza lapho khona-ke ekhulekile esi-DVD kanye-ke yena-ke lo wesilisa-ke elele-ke obudwa kubonakala ukuthi cha impela-ke lo one-ke awucoshile-ke ubuvutha-ke amalanga futhi-ke umshayi-ke wamcwala-ke wonke-ke amathambo njengoba-ke ebeselele-ke wenganiza ukuthi impela-ke intokazi-ke iqhayisa ukuthi yebona mina ngilana ngihleli-ke naye usaziwayo futhi cha impela isitovu sivutha buka manje simshokile ulele mina ngisa-fresh. Hayi wenganiza ukuthi impela asazi futhi-ke asazi-ke lokhu kwangampela kuyona-ke le video bafowethu njengoba-ke kusolwa laphana-ke umculi wamapiyano uKabza kanye nayo-ke intokazi yakwaKhumalo. Kodwa bafowethu impela-ke yona-ke intokazi yakwaKhumalo-ke isiphumela-ke obalo yathi co impela-ke ngiyayibona-ke le video phana-ke ejikeleza phana-ke enkundleni zokuxhumana abantu belokhu-ke bethi yimi. Hayi bafowethu akuyimi lo akuyimi futhi yazi nina nizongishayisa nina ngoba niqamba amanga. Usho kanjalo-ke wenganiza yethu impela-ke uHkengiwe Khumalo-ke eziphendulela ngayo-ke le video. Kodwa-ke wenganiza yethu impela-ke uKabza ke besikalizwa-ke esayidi lakhe njengoba-ke naye umsola yona-ke le video. Kodwa-ke thina-ke siMbuso City MTV bafowethu sithi nje mafisa ukuzibonela yona-ke le video kulakhulu wakho ukuthi nje usende phela-ke uWhatsApp ungitshele ukuthi ufuna yona le video yabasolwa. Mina ngizobe singenze njalo. Hayi-ke wenganiza yethu impela-ke thina-ke ake siyigobela idibana yona ivideo elandelayo.